Kinong Tri Bank Hapok Kasatri Joka United Forum of Bank Unions Meghalaya State Unit Kelapan Benapat Ba Bahkan Penlong Kejingye Ki Bat Khang Ki Office Bank Dagaba Sange Trikam Hak Art Flight Trik Bat Art Sol Trik Mentau Benai Leber Rajar Kusan Habak Keren Siklat Patai Kubor Usketri Ka AIBOC Joka Meghalaya State Unit Uri Thu Bakatai Kejing Khang Ki Office Bank Bat Sange Trikam Hakti Ki Asni Halor Kejing Patiau Jong Sorgar Halor Kejing Dawa Jongki Iki Mat Bat kejing jongki kuminong Tribang hakaleng keri India borokawe. Ula pentip sabarok ki pat ba kejela baha kite ki asngi ki bank kin khang bat ki machine ATM kin khang bat lada ki pat ba ki don kam ban sene thep pisa kin hab ban sene thep swakate ka art flight tarik. Hot unique press conference at all state headquarters. Ngiya lo menta na kalian jong umbrella of United Forum of Bank Unions, Meghalaya State Union. Ngakum convener ba wandap lang moro. Suka ban itu saya bisa hendak kalong ba naru nyok tarik benai feb harja absan ka United Forum Bank Union all over in Pan India. They have decided to go on educational program kijing ki popon kidon khalang tadi ki programs kita naru nyok tarik feb kaban kut hadu ka strike ke bagi laibo abu absau tarik but absan tarik rai much the khasau tarik Feb kadang kau demonstration ni kamla onle namar because of the kadang ka election apo Meghalaya namta kadang ka poster campaign lu kan tarik Feb ketu wilayah ya saya syat ka dong job namta so away ka evening time demonstration lu atau akboy tarik Feb ya ketar ni kamla yang cemat namar because again of the code of conduct of elections then kebasan yo social media campaign ketaru para long job how apply tarik Feb Nata next kawan ka badge wearing kaba all the members jungi ki bands bu state jungi ngila ya penbet nanti mengendeng itu badge ha apra tarik o brai wa fen te kaba kampung san ka bengi yo ha lai tarik o march karan ka dharna before parliament ai congress jungi ba tamu na po ibok yo shimbenta but ki members jungi ki let's for Delhi there was a successful dharna for Delhi on the 3rd of March. Then ngiyo balik kau demonstration mengkini hapo Shillong branch tadi main branch jadi hapo new trip private life march ketua kalong major one key members and so kau juga demonstration keba ni le apa nanti hapo jan opposite jong kanipku ketika regional office jong ka Shillong rural SBI hang tu kumba sispa mau kibri kiwan mengkini mata keskipat pan India kadon ka press conference at all state headquarters bagi dawa kata hamat jungi ngibu ke kampung san ne ada ya ka bangin yo recruitment kambon bat ka 5D banking te ban kan kambana kita IT kene ai ba Davis link do ideri John convener jong ka UFBU jong state jungi bat ru general secretary jong ka IPOC convener jong ka UFBU balong ka seng jong balo ki union jong ka bank no kidon ki union ki jong ki officer kidon ki union jong ki ni ki clerical staff ni hapo bank kidon ki union arbanta ki wi ki di ki union jong ki officer kidon ki union jong ki ni ki clerical staff but ki ni ki grade D staff work si khot pion ne ki messenger ki wi ki state government te ngi ka tublang profit ki union jong ka ni ka region ni dei bo jong ka UFBU te kombala kredi bawanra pale bamia don ki ni ki program bamia kejing ki jungi kibun ki mat bangia dawa mengi andai ba kongson do nongkong e ka bangia dawa mengi ka dei ba kejing thungkam habang habro ar hi category haki officer but yaki clerical but yaki sub staff mutini ki beyond ki kenya ki group D mong ki group D ki ki department bani ngi ong chpangani ka recruitment boleh ba satrang ya isni kini ki staff jungi khamtam ya ki clerical but kini ki group D ne kini ki sub staff kadang duna de kani ka jing duna jung kini ki staff kapane ka bo ini ka jing kum kinong tre ban bangin yo ban chakri bhai ki pajwa to ni dei banta jung kini ki bank sarkar no public sector bank kini ki bank sarkar te ni chakri ya bro ki pajwa nadu ba hespa hadu boduk do te habang duna ki staff bimyo kan chakri kumban chuai nuksa nadu arjar khatlai hadu arjar arpusau te kata kamu di kamu bidon kam
lada shisha pim don kam itigi group di staff da mut pinum don kita ki outsource staff ro ane ba bidon ki group do staff ka kado persya ba don kam itigi group di staff ba pim thung kam ki khangla di tu samla ju bari yo kam nang ta bat kini ki outsource staff de kadon sa koi ga jingma ba maki aba ki wan chiki bank jungi ni ki nya pun pentre ko staff ju bank te mo utip lot karkom trikam ju bank hangnu kala pun don ga jingduna karkom trikam bahadi no bot la da kwa banle kanu no kam fraud bo kata kala pun ngila pun ki jingjia pun ki bank ba kini ki outsource staff ki lawan tre bani kilate ba plan man kasni ka pisa kami unta ubri ubu joy rakta ki check ni transfer kunta ulate pe berkom trikam bank la da kwa banle kanu no kam ko sniu kasuk bali budi botre lam bani umri permanent staff jungi andre yu ni pentre di kum ubri jo ka bangi ni shania te ting ting katu ka jing shania kayak lam sih sini. Nah terus pokoknya kadi bangi kuah pan dunia dawas ke sorkar kadi ba, kita kam kamtam ya gini kita lengkal bagi substan. Balik bangi mentang itu nama. Hukuman cuai nuksar sekowe ni apa? Andai way unong tre juga private bank pada usyakri tang ya kan, lespa. Itulah masuk tu shanu un kamayu. Nah terus kipun kibri sutrat mentah bagi lech ki private bank, neki bank shimen. Sigi bank shimen pada ubri bah espa bodon bisa apa ni. Ne hadum ta gari jungi ki buni dam de ki brio ki ba de beria ki brio bedok. Maki bat kimna ki mali pli account because hapo ki bank shimen kata don kata apa ko pli account budi di bantu kata ajar ne kata lak minimum. Ki brio bedok bosuk kumla. Ke mentau ne no. Wan sigi bank sarkar hantar umla ban yo ba kata jing sakri bali ba. Itu batre ko bank sarkar ulah pun kam lupa. Ara jarmut way beri wapan sakri. Ada lada berkat mati. Haba piwan sepo bank jungi. Kidi customer jo bank kado ka bank sarkar. Haba piwan pidi ban yo katu gajing sakri nangi. Henry jaj bangi ni duna staff nimla ban ai bi tu gajing sakri kum bangi ban ai. Te pi kum customer kum pajba ro kata. Nalor kata kadang ni sini kita ki samla jungi ki bam lokam unemployed youth kadang kiu ki bank sarkar gidi ki wi ki jaka ba ki bro ki laban yo kam te haba ka sarkar bali bangi ni de ko jama sarkar haba ka sarkar kam thum kam ki bat mai company ki post bat mai ka tangmut ni khangla ki samla jung ni gari ro bu yo kam kata ka pen sistem shu ki unemployment kan kiu haga juga por menta ka bank pada ka sang bumno khamtam igini ki substaff lo ki group D pion di ni ki cleaner ki mencha apa bank isi don menta pot ki la sang yesu menta kim ju don juntum kam shu namta ki pion ki cleaner haga jaka jo menta pot ki le umnu ki IT ya goe ka company makan pha ki bri ju ki bilong ki temporary staff outsource staff ki siu buduna tu kena bawan join kumu outsource staff yo try kata raja aku shilong henry lada uju kena yo daga kam kapolong permanent apa marsan stang ro yo ko lai ko let sanaja tiga tambut film bal avenue menta kumun siong ite shiko kata raja ka jam punya yes henry haba pim thungka mikini pim aila digini ki samla ro kini yo to ulawan join menta kumu outsource staff at saw transnem shu ulali join iwi company na company kila pas siki bank bon mantri kumbu kanja pion tingi yu ugi pentri ni kumu pion uyo jinsu beret ulatri bani sansem menurusnem ulapo uladon tigi ar khundai lai kusnem ulalong overreach umla shu apply kam silang piong ba nimdom kam kita ki sub staff po bank na prong impong ka sarkar ko ba nimthom shu igini ki sub staff ni ki group D post ba Pimdon kam gumita ki group D stop ko bank ki staff jungi ki bodon ko ka clerical but ka sub staff nila duna life po 1% ngatrai ga diga sin menungkong ba pinyo smo ba kadang mi snem hajaka badang kampun ki nongtre ni nang duna hagini ki suppose nem nila pli di ki hajar tali ki branch na ngam karantang sipang koi ga bank na dei provide ki bank sarkar nila pli di ki spa di ki hajar tali ki branch ladi ban kampun ki nongtre Henry ni pat na 2000 khatlai ha 2000 ar pusa gani ga suppose nem nila duna life po 1%
arajar khatlai ngedon total ngedon pralak prapunrio sospa khnai phungut ki nongtreng naga pralak prapunrio haka arajar apusau kala hiar sakat new lak sopunrio katamut kala duna kumbale prapusen haka juga porpat ki niki public sector bank ki private bank niki bank shimet maki pan nado arajar khatlai hadu arajar apusau kala kiu aspa 100% ki nongtreng maki arajar khatlai gidon arlak arpo khandai shispa arpo samut ki nongtre hakashpos nem ki nongtre jumki ki lakiu shaka pralak sopundriu sanspa laipo tamut kala tam ku mandrula aspa 100% increase dikani ka pen i ba ki bank sarkar ki ba kham ya kendo ba ki paiba managasni ki ba shakri ki paiba kat benang isni ki nam ko bale ba ki la duna ki staff ya ba ki duna ki staff na ban shakri paiba Naro kata pat jadi bagi nang dunahi ki staff jungi ki batre po bang ro katu pressure uwe brio ulah pentre ka kam jong angut brio te kata ro kadang tani ini kabu ini ke jinge te mentap kata kadai na kalian jong ni ba ngila duna ki staff ngila jinjar bani tre katu kubok pressure kala kamjur kata ka jingko jingkha jungi kata artat sai ka mental health jungi